a enipa enhu na true ene so wo ba be kan asem e wo internet yi so a konna kohwe se Google ebe back wo app that Lumba enyumia e ho video na obati wa live stream so we be church mu say Denise that Lumba anfa na nto ne Maame Ama Saah ne mum ne basha ne mum no de ne tro Maame Ama Saah enna nipa no kwa query say e si den na that Lumba wuye Denise e de no ho ato lady Ama Saah me de sa video beto ho na wo sa bra yi wo de comment about beto ho no say ye mum ye nim sani yeti asem a yenti ni ye wo sa ba betwa ye mpapra ka wo ye na wo di ntoro say enyum no ba out in 1990s na nipa ofra ho ta de lupa WOFAAASE de say wo say onim wo fa nyum pa o esen ye kra ye ne that Lumba e ni ebusi asem dia that lupa WOFAAASE pa na wo ba be ma factor for my wrong date cry and you know so Google and sana Google any YouTube ebe accept artist activity e dia to YouTube now when you royalties no omo deal strictly with facts omo bebusa for release date into information we say na e go YouTube so directly from that Lumba name not from hearsay Google na say o enter enyum the title na a catcher say enyum no that Lumba release in 2002 also say release enyum in 1994 other na more facts distort isa just a more time Maame akosia say wa ma asema ye no kore obi anim say no kore no pese mo gina ni pa anim edi ho ntoro enti bra wo fra ho that Lumba WOFAAASE o message na watro our comment section ntoro nko fact bi enim endwom no so lyrics no echim time that Lumba ede ne baby eto ne Maame Ama Saah